Omusabite wire hari hakatambya katamburira hamwe kutuya internet etari emwe nemwe karukoreka imvuyo eyabiro muri Sembabure omwishaze lyarwe miyaga karukoreka ko abasirikare bene barwanagana n'abahagizi abo myishengero Sekikubo acyarugirireho umuntu umwe kuterwa amasasi akaferaho n'abandi bakatunga ubuta. Nishigambwa ngo byona kuza kushikaho bikarigirira hamwe ishengero Sekikubo hamwe na n'umunyamahe oyesimbere nawe General Wanshande okuvuga n'umwanya gumwe. Kama namu kama jinosti Echintechi kiretire Sekikubo okushiramo kunganya abantu barwe miyaga hamwe n'abembezi babo okwiza ishengero ryihanga okubasa kuvuganaho speaker w'ishengero Right Honorable Anita Mong okumugambira enshongezi echintechi tabasika abo kugira ngo speaker ayinemero mendije yarumu icyo mukiso mubi nti amaje agajje erwemiyaga gaze nga General Wanshande yesimbiyewo amajago yagalagira olaba ne ba agent be nga bazze mu byalo bazze bakalakala n'abasirikali ba UPDF bakutta abantu baffe babanyaze babanyaguludde abasirikali abali erwemiyaga basibidde abantu mu buutu z'emmotoka ne babatwalya mu buutu z'emmotoka ebibe byonna bandi bikoze n'okuba abantu naye ate okutta obulamu bw'omuntu. Wanyuma yo kushanga speaker tariyo umunyeshengero Sekikubo yasharamo kugambaho n'abanyamakuru aho yagambira ngo abantu nibendo buringana kandi umuyembezi w'ihanga arije yabonereza ubona abayijumbiro mu kikorwa icyo kwita abantu abarwe miyaga nkuko wala President Museveni byo wakolanga tumukunde bamuse bikolenga nesembusi bamuse oguna yetombwitera mutahiwe obesimbere nawe General Wanshande ngo nwayijumbiremu okuragira abanyamahe okutuntuza abantu barwe miyaga niba no Wanshande yabadumira kiliya him mugende mu mujewo yenembere yabawo tusaba ebintu bibiri ekisoka tusaba obwenkanya ababasha ba government okurgayeri hirre abamakago muntu wabo owayitirwe tunonya nabo omusayi gwa munabwe omusayi gwa mutabani wabo omusayi gwa tata alese omwana nagwo gusasulwe kubanga fena tuli bana Uganda tuli kimu bitu twagezaho kushikirira mukuru Wanshande kandi ebintu byashobora kugenda koraba namwe muri bantu muraba musobora okujajinga bogenda kuraba wano raba abasirikare abantu bebajja okukuba si basirikare nti bebajja. Do you get me? Abantu bebasemberera abasirikare bebalumba kubanga bana abalumba si barwe miyaga katabo kutusa abantu bali basose kuba abasirikare babagoba na migo babagoba na nkoni na ngaro oguyayongera ashobora hanshonga ni yemwe ye cyanonya obururu ku ground bubuzewo tebuli butabuyina asigaza kora kavuyo ntobururu babusazemu buremo kuberaho ngabo yakora kavuyo netogano netuburo okugenda karuru ka chairman eros chairman wa movement wa district kandi babanta barwe miyaga ababizira yishengero okureba speaker harihe basha bomwembezi w'ihanga okukoraho naho era nkubiro mulanga speaker wa parliament eno balema okutunula ekyerwe miyaga n'abaka ba parliament abachika mu parliament eno bwe kinaverwe miyaga kigenda waabwe twantwenda ngo Right Honorable Speaker arijeyo abuze ahabwe nkirwo muyaga erizobe kumirwa mahe
twantwenda ngu right honorable speaker erizoba aronde nenki ekireteire abantu barwo muyaga kwitwa Masasi. Omuringo ngo gumwe hori omunyishenjero wa Buyaga West Honorable Barnabas Tenkasimire yashobora ngunaza kutwara government mu mbuga z'amateka wanyuma y'abantu abaru kugira ngo nabekitongore ekibi byo kwerinda okumukwata bakamubuzaho kandi bakamutwara omwanya ogutarukumanywa kandi bakamutuntuza ne bantusa eje bali nga abantwala ne emotoka ne bagiyimiriza nga bantadde no kumpingo ne bajamu ne banzijamu ne bamparula mpola ne bantwala mu nyumba ne bagulawo ne bansulamu omwo ne bagalawo ogambe ddala katembe eno Honorable Tenkasimire yaragirimu brutality anayinza kukiriza kumukwata bwatyo nonkube emigo nga nsasulira kunkube emigo Makuraga gasha corona dingabirano ahabwata ya West.